TOMTV bu mieng tabiri ba punamapu taramna okchari ngasi adong ki dhamakta puduna lakchari ba promising stars ta khudol tamjagadori basi actor Birjit Thokchom custom officer in Mumbai khudol tamjage aha mamakta da Birjit pu TOMTV ki maikete ki taramna okchari. Thank you se TOMTV amasung TOMTV bimgi viewers ko dimak Birjit ahagna ikong khumjari aduga aibu masi mafam se invite to ko damakta su hanana thagachari yam nungai jai Birjit khoi wari su nungai nungai ba mayam sasi adubu khoi gi so sibu hogdok chaboina Birjit ki pokna fam lamdam adi apokpi ima baba gi ming ichinau kya subi ado couple life changbira kana mandusu thambi. Okay. I have ming Birjit Singh Thokchom ai ning thokong dagini ai ichinau marini ai thajaraga khwai dia tomani ichena ahan ichema mingna Indira Devi magi nipai mamingno ina minawi adui matung de yamba Thokchom Birjit Singh mahaki wife na Bembem Devi adui matung de sister Purnima Thokchom mahaki nipana Angom Biswajit ai samangna Birjit Thokchom and my special in my life it is Surendra Das and I really love her and magasum ai punsida magasum couple life oigani a future da hoju chikudi koi pakhang ne ba ko pakhang si haibiro no kaina da ai sum mongonda loina everything kachare acha sorry magi da makta punsi se lecture hai ne ba yam nungai jai Birjit kumbas maina khoi gi nuksiba sibu yamna respect tawraga mayang gi mamang da phongna magi da makta lepi ha kaina khoi gi haijaba ngam se nupa thokna masibu yamna nupi oi pisne khwai di kalak chaba Birjit si gi gunje yawiram ba se yamna thaga pa phongdok chari makha ta jara koina Birjit khoi gi 2000 natraga so kaya dagi film gi lambi se khongna ba hokim Manipuri film industry 2014 data ki se ado entertainment ki fields de hire ga di 2007 dagi ai Delhi ki Hindu College University da modeling tawre for around 7.5 years inter fashion competition da 3 years consecutive best male model phange John Players provoke mayam se asum et phange adubu hoi Bollywood ki film se di ai try tawjaru de aduga Manipur da thoro matung da Manipur ki film desi uraganda isada kumning ba phawpa adagi sum kumthagre mane ahogi iramda masibu mushijaduna ahogi iramda masida karigumba kharadi adama palamda tawjarurga su iramda da sarukhra yajage na khanbiri makchu haningai ta thagachari makha ta jara poina ahogi matung da su ahogi film gi lambi sida adum chathabi gi dra natraga atopa isagi si film ma tang khara tawraga lepke kaina khanbi bra kamai tawbiri film gi madang da hagadi che kenone ai si sena hoji gi sa se Mumbai custom da lejaraga su I joined Mumbai Custom in 2014. Ado Mumbai Custom ki mamang sida I say 2010 the assistant commandant oirami. Ado jik legis inspector ni. Assistant commandant ga inspector ka se grade pe am khene. Ado bu aina film se pamjaru maram moduna I assistant commandant tok thogala ki 2010 da resign taroga. Ado hoi mama baba koi surrounding neighbors me amna isi ngaw hai. Let them say ado kai gina da ai puring da na pamjabu to hogodom ne natra heng tungda I regret tawdo pamdaba adu ngasi dagi hanasu pamjai aduga ai last breath so ai som film jikum gini aduga kai gumbai gina heng couple life oiga isa isu phangaga so moina pame haiga so ai moi mating som pangani kai naga this is a very wonderful platform very good platform where we can send message to each and every corner of the world aduna masiji ai ka dong toksaroi chumme yam chumba wafam ni habiri se khoi ramdam khoi Manipuri macha moina khoi represent khoi ngam jagam ja feel ta tawjaraga masibu ne ba ko yam nungai je ado makha ta jara poina ado khoi gi thabak siga film jiga ichani chana dreba mane masi kamai na manage so bi khoi se EL 15 days EL phange earn leave paina ko aduga every got half January to July फिर July to December 15 days से कासिन जरगा 30 days और हेले 30 days और का अंदर यूम दा आई चट बिया दे विजिट हो बिया दे हारेगा मधु थोड़ा अंदर year दा फिल्म अम्मा नत्र अनी खक नम जाए दो हजीसो हम फिल्म अनी अहुम देशम ले जाए मान तरोगा सुम तव वाइटर
माने यामना खोगी पाकुम दो कुमगा सु कनो नते दे खितंग तांग न कुमगा सु आदि हेनब लेते खोगी व्यूअर्स सिंग सिना पाम पांगरगति अखोई थमोय द तुम चूरगा लेजदोइनी खौरांग नाइजदोइनी अदो अहम फिल्म से म्यूजिक दे करम बोय बिदोइनो अहम फिल्म से थमोय दु ngairi हाइबा renowned actress Miss Balaga Miss Kripalakshmi ga kumine adubu due to some schedules problem madun maram moiduna ai ahan film release tawbudi leisabi gi macha aina renowned actress Soma ga kumina khiba leisabi macha duna release tawgi adui matung da thamoi do ngai don tawi yam ngai se da khwai de gi apamba isa na kumbi be de oirasu na traga su ko apamba khoi gi beer sing sina khawrang ngai jeri isa intang khodol tambi isa ji kam isa yo de no sa apamba ta na sakti okay isa ji ai isa gi isa di saksa roi isa ji yam haijab din nate aina kwai di pam jabudi koi gi Manipur gi isa da nangbu asum ningsing duna leiri haibi isa du ayam pam jai dedicate se kanada to bini adusu panbiraga dedicate is to my dearest mom ima yam nusi ima boloi nusi ramani aduna ado ima da oina panjaraga sai ai dei de nangbu asum ningsing duna leire mikobama nangbu kauge ngamde lamdam kaida chalagaibu lamdam kaida chalagaibu potha sige mikobama tang thank you yang pung junuk shiba namak ta su dedicate to boya ba adegi ta ba su ko gi hanjin hanjin na pen ba nai ta ba koi tumam dai ta ga hena tar ga chi ga nungai be sai du ne ado somna isai du punamak ta su koi ngasi me am kudol tambiri ade mama da ima da ne su haibiri ko ado iramdam ima nu shiba ha ba sibu kari bu ko boge iramdam ima nu shiba ba se senai ga di first hoi mi khudima ki views khudima ki different opinion ne ko ado ai gidi iramdam ima ai de koi Manipuri ima sine adubu Manipuri ima su respect taw have ta gadi nang popir ima san respect taw ado ai ne kai gumba ai ne popir ima si bain respect taw ta gadi ai ni ima si kai respect taw no kai no ima na gonda afa moral pb afa ba kamain tawni cha nang so discipline kamain maintain tawni aduga lairi ba ima Manipuri da makta nang kai dawani haiba si su ima na takpi aduna ai khoi iramdam ima ai ba se lairi ima Manipur siga ai gi popir ima je chama ne khena ko em leite they are both equal aduna ani mak chama ne madu nai gi ai motadi ani mak chama ne aduga ai na da Mumbai da leijena leiraga su ai wherever I get chance ai ko gi ima iramdam Manipur gi da maktadi tawriba face tawriba mayam petrol gi price the problem leiriba onion gi price the problem leiriba I everywhere whenever I get opportunity I express out for aduda ikai ba kaim leite maram ke mayam sina khanga kanda mouth publicity sina quite important ne the mouth publicity en tawra kanda hojiti ai ga tinari ba ai environment mayam loin khange Manipur kyam wari ge ko li ge ase aduna leido mayam so soin hygienic budi ya in ma koi koi problem se mayam the khangan view se na koi praja se no waram ne se na habla education go lawmina se se na yam nungai je makha sa thajara poina khoi gi sigi entertainment films khoi films na taba atopa khoi gi isa gi hobbies pingai degi pamjarak pa sports ni khangde any atopa topa di kai lebi ge ai si se na cricket sanau je pamjai ado cricket se khoi Manipur da di opportunity je lack of opportunity ju pudi lai re ko che ado matam da di leiram de ado yam pamjai so still I office to raga dance class chali dance class lo ga sum dance si jagoi si mayam na ai di babu khoi gi viewers sing na comment ro ko sum pae ba pa ga na Birjit nang gi vocal si na sa ga chana dre ha hojik budi khara chakhala ni sum ai kona jaraga adagi dance wa tausi ha dance tam jari yam di hayu na te ko still I'm trying adu mayam si lo raga isum cricket chana chali cricket jam chane cricket se pamjarak pa hai tar angang ngai degi angang ngai da khoi gi yam nungsiba memory khoi na kaw bangam da ba khoi thongdo kaya kaya di lebi gre adu degi khangat piraga kaw bangam moi da ba se kari gadi oi bi ge yam ni nongning bo wa he wari ne che ai si film jam pam je ba ado ai first
nursery to class 6 5 fau che Loyola High School and Bishnupur da lei adu tamjari adui matung da class 6 to class 12 na Sainik School da class 12 to master MSc Physics na Hindu College da adu an tawjari adu class 6 tagi class 12 sibau da di ai khara gyan tare like yam thawai yaw khre ko adu ka class nursery dagi class and 3 karak pisa 3 dagi 5 stage film jam ngok je ba matum da koi Hindi film sanari Hindi film sanam sida aina yum da budi akoi ma jam chamjai ko aduna ima daina chinthi khiba mayam do adu ai hojikta aina ima da som any kanom torgal man singnam de honai adu kai kadong da duna kaso ngamdum nate adu matom daina cinema school kai ne deka ba school event da laga school event da driver sen sat khib ngai dine gate marum sidagi driver sen sat khibuga ai se sat thoroga akoi ni thongi hall sida chalaga ticket ki kaknai paisa de lejade aduna moi gi ticket ka cinema ka phom gi kano do machine lai phom do na kan da thong ma tang khai ma yaw do mle adai je foot lisela chang dui ne ba oh that's a really memorable day amna films de am ngok je khido aduga cinema hem gi em loi re ha kan yum da la kan da asa ko ba nai fu ni ko khan na chang ngam da get ko cha lai bai ta adi chena la aga chena khut chamaga busilaga hai bawari se yamna ngalli ngai matam ne yam ngalli matam adu go dream du bunga city success ore ning hanna babu laitradi kopo hanaraga di miwebegi success adu kasi visit example ona so dum lai dire hai chari ba yam nungai jai makha ta na so wari sanagi si break masa am tang lomina kise viewers break masa am tang lomina se break ki matung da taram mu okchari akhoi wari watai hak su khoi mamang da kitang su khoi gi pas ki wari saja kre adu khoi mathang akhoi beersing da su entertainment oina khudol tamina si khoi Birjit na khudol tambiraga ko adu Birjit na kumbi ga ba film sing du degi nungai gi ba dialogue hai tare acting adum tang su khudol hana tambi si line si ai hum pam ja bai tare adu acting de yam hejau din na te am still learning ko some khara some kanoi ba tragedy ba matang tau jage ai nungsi bana nahon da kyam yet boy khage ai nang thamoi sena nungsi bane ai nungsi khudimak ta nang su yam mi hai ba kari kino nangi dhamak ta musi su pase kathokani ko nang na tau khudimak tau jo ai nangi di matam punamak te lep kani thagat chari akoi thamoi digi asengba feel do maduma khoina su uba phangjai acting haiba haitaba maduna tungan ba thamaga khasitang utpira ba khasitang haipira ba ek se akoi thamoi deina haiba madu khoi ayon da tasengna feel do phangjai acting gi lam sida khoi role je lobi ba matam da akoi gi romance ki adegi akoi gi makhan mayam lebi gre ado isana khwai digi pambi ba se karamba character ne henbi khwai pam se sena ga di se tragedy role se am pam je yamna imung manungi oiba film se am pam je ko adu hojik lai riba gi after these two movies hojik film ahum mari mung lai jari adu si matung ji se lai film se ai gi hakchang siga figure siga mayam yenga du matung nam pibi rei film si ko script se phajaga de deny tau de adu hojik adu si lora matung da aina ko gi ima ga baba ga matang da actually my mom and my father is orphan ora how le moi se hojipudi they are one of the renowned people in my hometown adu maman baba na kyam wan horaga masi moi status yora ino haiba gi film matang hidaina film puthokena mamang su haijaki hoji su puthokani adu gi matang adu gi film ne ko aji pho charang khoyang ngai jari se karam kanda puthokani haiba gi next year 2020 gi March ta puthokani haiba film si mamina adu di ma baba da tholani maming ju ji phogi di kana tawjadri tabada yamna nungai je eduga tung sangna khoigi mamaga babaga su ana yaudana nungai na le sois no haina khoi TOMTV ma kai de su wish tawjari matungda akhoi mama baba gumba kaya thokpirak tuna Birjit gumba kaya puthokpirak pa su oisanu yam nungai je Birjit maha tajara poina akhoi Birjit ta khoi angau ngai degi akhoi mapalang gi hajar roge akhoi hek pamjarak pa Manipur film gi hero da okay kanan hena kadi pamje matam si hero sai oining kai khan gi bedum yawi dum mi besa ad song gi kana pamje
Manipuri film ki da hero da hire ga di there are 3 renowned actor ko that cannot be touched. Moi theng bo ngam moi dam ne chena da. Number 1, number 2, number 3 le jade moi hum chap mane Dagukul, Yamung Kaiku, Daboni ko. Adoina matam do moi hum apart from them aina kwai di pam jabadi da Olen se. Olen ma se sum ai pam jai atare. Man tok thok ma pang ma sab se. Yam man jai atare na. The actress adi Chejoli ne sena da. Oh really? Thank you. Yeah, actress adi Chejoli ama. Thank you. Kari Chekma gi turel hai bra. Da boni ga kan makum adu film do ai amna nungsiba igonda pam jaba phawgi. Do yam phajagi. Thank you, thank you. Kasi Birjit na kas maina ka ay bus main habib pasa ay shulai bak phabani thagat chari ada makhata jar point na Birjit ako Birjit na kwai di pam bi hinjang ka se mayam ni wakhan da di hakon hajara ka kai ne na pam bi akoi gi di ima Manipur gi webne iro ma siam pam jai ko adu ai di akoi ima ro thong da mi yare ai complain so so da di sam thong bu so so yam ti hawe hawai bu thong so hawe ima di kano di yen di cha de adu ima na kwai di ai na kwai haujo di ma nga toi bu thong ba se nga toi ba se si yam hawe adu ani su bana sauri iron ma si akoi imphal manung da di chana da male I don't know, I don't have that idea sauri iron ba Chane. Chana bra, mai chana ra. Matam da chana diga hai ko. Asi je ai asi jo one of my favorite dishes. Anis. Adi hujiti chinja se sagui rombo resu adi khamen sin ba irombo resu. Sintak tor ga hawi haidan kalin da hena su chana ri ne da sagui je kanghal ga su iron ra ga chana re. Ai mung da su dum chai am hawi. Am no je di khwai de miss so bu su hena mapalam da le ra kan da imana tu jang so obi rom do ne ba ko. Ad color di kai obi ge. Color di black. Black. Pana mana black pami ko. Ada black pami sigi kali gumba khara lebi bra sin. Adu dei khangre che. Instinct am any shopping mall chala so ko. Asum ai ngasi black shirt am lai gre. Adu ga so nungala in shopping mall am sat paganda. Black shirt am phajam uradi asi so lai ge. Ai khan mo sum phawe tare. Nupi ha basi bu kadai bu ko bu ge ha basi so custom isagi mot ta ko thambi. Masi ji kwai lu question ne. Aduga easy to answer quite lu suluba adubu answer people the am live boy maram ni kai na nupi punchi sine quite maru wei se punchi da akoi nipa ai nipa mirai na te isa mo suni nipa ne ko adu ai nupi punchi sine I respect women like anything. The first and foremost things makoi na angang mo singbalak ta thama pan mo na kon mo se it's akoi da kanomat soga pon tam gi na do adu 10 times hele baina Google sum pa ganda adu du moina khanga ai khoi si puthorei ne ba adu khoi nipa du sakti du leite ba adu na asum yemo family da so khoi nam yem ganda couple thabak tawra ga su nipa office hala ga su ya aya matam da nupi sum taw no hone ba ai khoi di aswari han la khoi tum potha gre go adu ga nupi si dam tawe ba in u ba da adu na nupi se ai khoi na respect tori ma kai ward ka ne ba. They are very beautiful human beings in day-to-day life in our art universe. Hai tare ko. Adu matung da khoi nipa sine. Hai no bam sile. Ishwar na kwai di phajan semak paganda. Padana phajare na semak pase nupi o helle ba. Se matung da kitang soirak pase ne nipa o helle na hai ba. Aduna we should respect women like anything. Aduna hygiene se. Adu gi respect regard ai le jai women da. I respect women like anything. Akoi bijina haibiri bo wapom kharasi akoi ki youngster biji ki makha leiba haugolang liba na ha singsina khasitang moi da wakhanje chembi la kan ha ba so phauche hadi hande so chele ado in khalaiba khoi nupi bo khoi mayam ma khara sam khara di yaubiri nupi bo he mieng handa ba di yang bi ba ado khoi nupi oi jeri ba khoi na so he nungai jada ba ado masi matang je kitang nei na ba sida so kitang nungai ba so phawe yam nungai je Birjit makha ta jar poina akoi Birjit na khwaidigi hoi huji ki actress sin sida hoi he pa ba da khwaidi chanai kai khanja ba se kana अब है जो फाउ दिया आइना पार भी एक्ट्रेस ही सम मिस बाला मिस सोमा मिस बिजू देखिए मिस कृपा लक्ष्मी मैक्सिना को मोय मैम से पाए अदु मैम कमेंट दी हाई को ऐसे कनोगा मिस बाला के हम चाने यान हाई चाम चाना मनी को आई दी खंगदे अदु होय मिस बाला से नुंगाई अदुगा असुम लोइना बदा नुंगाई जबा हाइबदि मिस सोमा से असुम नुंगाई सोमा से आइगा लोइना बदा सुम नुंगाई जब इसा दे नुंगाई जब फाउजबा
balaga nuai ti haibna te ko nuai jai balaga sam nuai jai adu bu somaga loina badana khara nuai jaba kon phauja ba sum leidana adu maina oi ame am sanai haibdi balaga ne hena sanai hai adu di viewers ki mane adu isagi su amamam di lejana ko kita hek pun bada koi kamun ke tawda nungai jagi bado somina somane haibiri ne yam nungai jai somasu dum nak loina ba nungai balasu nungai adu mi kudi make amamam di leba thopani na haibiri ne ko thaga cheri adu koi entertain hoina karigumba dialogue kharadam koi tomina se koi bir singda hudol tam jage present adu somna koi bir na han hobir su any dialogue apam badum hobir aina khumjarake ise na hobi ko aina han haujarora adu Birjit se kitang pangtak su tak acting su pam habi gi ko adum noi tawsira natraga karamba haidi karamba wari da hana tawsige asum isa se apang brom da natraga koi tragedy karamba makhal tragedy da tawsi ya kai dise ise na di ona ne silakni khangi ko nei saloi nei san bagi kaino lei jade adum tawmina rase ko som kadai sapiri no ai si sum market ta chalu bani aina kaya hadi kuire ngai jar isa aisho laki khan yam thuna laki hona jab ne do market ta leiriba ko ge traffic ki pollution mayam asi mayam jina in leigi khan report to leiba ngamak tab de ga theng la ke waru bi no ko ai di yang warau da pusungam de somdi khoi Manipur film gi saknai ba yamna power ba so biri ai di ka shunate kanana su khangbi ba shunate aduna ai bu mirai birang ga hai ba gi thamoi da nuai ta ba di power aina shooting chali ba khudi mak aina layum matam khud mak ta shooting hek loi khudi matam da aina ha ko sum ningsingi adu nana su am waru ta ga di ngasi ki chak insang se aina thong ga ko cha hinjang thong bu di arai ba ni cha hinjang ni ngasa aina loi jare thong ba aduna pambi ba hinjang su mathel su loina loi jare ado thamoi da di chingna da bu di ngam de ba ko no sai phone de ang kuina busy lei do kana no ba producer amag wai sana mani do kamara yeng badi ra lo ni yeng jar roi ge adu mi na haina bada nupi ama sam koi khole ka sa bai hai ni adu da nupi oi je ri bani na section home ke na khanja chume madu gi wakhan nu yam sim chena chumi adu bo akhoi actor hai basidi we are bound to be spread by rumors adu nang khangna tagodum ai khang I really respect you maram ni kaina da ai matang da rumors mayam lai madu da nang still you support me asi matang nang support tawani khali maram ni kaina da I am really honest and I khangde da fan haraga nupi wari sab do adu jealous khra kai ba adu kamai taw duino do fan leibagi ne akhoi leiri se fan leiram dab ta ga de akhoi leibi yar bai aduna fan bu so entertain taw ba hai ba se akhoi actor amagi mathau ne adu nahak bu haron ba hai ba se su ne ai isa gi su thau ne aduna ani mak tu na chat ba hai se gi asong ne hai biri ba ko adu sometime punamak ta gi di hai di moi da 30% ma khai dok pi ra su ko 80 di ai gi oi bi yo mo khoi 10% ka khai dok 90% na ha ki hel lagi thank you welcome yam nuai jai taga chari ai di hoi Birjit ka live jam na hujik mari le ram do ma le ni sari wari si okay hujik thengna ba thong do ko ram do ma le oi bi bra adu di oi de adu hoi when ai girlfriend oi amo oi gera ko special part of my life ma kai gumba lak matam da ina kai gumba theng lak ta ga di she suspected me like anything adu ai mo na sum hai akhoi actor mo oi ba hai ba se asi akhoi oi gen oi ba ngam ba na te ba se na ga di adu akhoi Manipur gi viewers me amna actor ma support tar pa hai ba se masi it's a big achievement akhoi gi Manipur babok sing mi khal le ba se na ba I am think khal le ba not like outside adu moina I am proud have not go I am still a struggling actor adu erga sum am na sum comment pb ko me am sai da comment pb me am du paraga I am ti harau je adu me am du kayuna have da mkhoi leibagi ai singa si me am na khara sa khangbiri ne ba adu gi gyan du aina ai ki special better amoi gera mon da gyan ta han bai ba si ai thau ne ba
mani saubi da na ko saubi saubi basu ya de saubi mana su adom bu nuksi jabani na mani mani khoi jealousy kitang ka jabagi or nuksi bai pakhat jabagi khoi haijari ne ba mani ai su magi ya ta de na understand tau du kai kai sauba ya na te ba khangbi ba understand tau bi do yam darkar oi pa mo ina yam nuai ta da nuai je ado khoi hero myam ji myam si pabiri ko pun ba da khwai nuai ba si kana kana ka mai oi bi khoi na tinazab da ko tinazab si abi hai na malai khang ani da khang abi ma nuai aduga abi ge matung da sum side actor myam se asi su nuai tinaba adu ai gi di sum ai ne shooting lag matam da ai ngasi si lesabi masa da isai ma yawi ma drummers myam le mi mohoi myam so tinai ngasi ba we are good friend ko aduna ai ngasi ba di actor renowned actor ayam amu kuminadri thengsu thengnadri akhoi Birjit na ngasi akhoi gi iramdam da leibiri ba fans sing sida khoi Birjit ka yam nakna bagi matang khoi gi pumpham badi matam si leijadabni na Manipur film bu nushibiri ba beer sing sida haibining ba adongi thamoi de gi ba wai khasitang thambiram akhoi bu yingbiri ba khoi bu support to ba akhoi Manipur gi viewers khodimakta Birjit ayang haijaning badi please support us ai khakta te inkhalayiba actor oiningiba mayam sibu sogatpiu aduga mohoibu puning thogotpagi wahai kya so haibiu aduga makhoi mayam actor haibasi yama matamda aikhoina mapangi platform da su aikhoi gi sakche tak pangam doini adu tak pangam ba haibase viewers mayam gi support yaudragadi aikhoi si kadongda mayam mapangalam da Manipur film industry haibase asi lai haibase mayam na ka hana khangmangam deba adu sengna digital production da after Kerala Manipur must be the second highest digital production in all over India adu do akhoi noina more publicity on chaleba maram di kai guna dekho gi viewers ki view yam daba asi mayam se maram moiduna ni aduna ya ai ma kai viewers mayam support tawiu and akhoi su kan hona jage hona support tawidu kan justice tawna be damak ta khoi su kan hona jage yam nungai je roi boy na khoi TOMTV se khoi tatana su mayam khoi guest khuding gi su hangjai adom gi su mimi gi wakhal mana dagni na adom dai su hangjauge TOMTV Manipur gi first private sector channel khoi Tata Sky da 1973 sile yengba uba phangbiri abase gi matang sida as khoi Manipur iramdam ma chaoina kali phaubi haibe du mak aroi boy thambiram I'm really proud. I'm really proud to be proud to know that there is a TOMTV in our state. And TOMTV is a Kangare, I'm Kangare, I'm Kangare, not only in Manipur, outside Manipur, so I'm Mumbai Lake and some Imanabi Mam go. Not even Maitain, so Assamese or someone so Birjit, we never see you in TOMTV as a, you know, I am housing, I am Pog and we Jackson and hire. I'm really grateful that such a dignity channel in Manipur and I will invite to TOMTV and I'm really proud that tung da su Birjit ki future da ko adum akhoi TOMTV gi mai kai de gi su dum mai pak pau view hai no wish tau jare mathang da mu khoi khudong chaba matam se laujaraga Birjit ka mu unagi si view be gi punsi gi tangkak ki wari si bung khai de loi su yadam ni na mayam na discipline pen bi ro birasin na ara mathang da sa da mu unasi asi wena di akhoi Birjit te su kai na ba thang laujage promising stars meng tabiri ba puna mapu aroi boina kai na ba thang laujage mathang gi episode ta anoba guest pu du laksake Makeup to power body, pumpham to power body. Akoi punna muk ngai minasi. Thank you.